Ada kipas aing ya. Mon beda kipas aing mau le celep. Mademan. Sing ngirim dari Timur Kabere. Lah, sip. Di kaite Morben Irfan wi. Dentui. Kau lele bode nih mangaki, kau lele bode beri jalan sakone. Ada gunana bodoh hakim tak yator lagi kok. Tapi hanya mah hakim tukang ngator, tukang potos. Eka Biti dari Juru Tembang Indah. Tak langkong nyoroden nika saya diberek nih serta cabok syuting gi, saya diberek nih ser tak cabok syuting. Saya ngirema tumpuk ka Timur, sabab dari Timur Kabere gi, saya ngirema dari Timur Kabere. Tak langkong. Sore. Eka Biti dari Juru Tembang Indah Family Irfan Sanjaya. Anak siku Eladiana Cukan Oleh anak Dela bila ngabes tika apangan tan kina reng sepona tantona jumper anak bari mula siku takok dikata pangantan anak bule bila ngabestikan bila penorokon reng sepona tantona ontong lebelanane kok pun padang iremna nak seete mangan atika
kok maknyonya Norma jauh semak pada Apolong pada Apolong nyonya Norma kok abri karepian reng sepon hati anak mati pon pada ngerem pon pada Sakalangkong pangistona lepelek jadi kok nyonya Norma abri karepian ahuyane anak Cika pon anak Cika sanoto tika pon ete mangane lepelena pon pada wadana Ciku niat tika pon nikah pulih anak Cika teka adat tika apa ngantan nak siku esak seek lebe-lebenya Pak Haji Amin apa pada ngirim Norma tak kati saat aku tika terpengal nak siku eko mangantan pangantan Rawaan itu apa pada ngirimane Mana pada ngirim nak kita Lihat ketika pon nikah pulene Seekani pon bila mula anak Seekani pon pada teka naga indah pamilih nak siku wa asona sepanorama syuting Ramayana ruak kuadena sehingga niat pon pada teka kinaki andi ajak pon itekaniran madatang indah pamili tak mati Tretana Norma Mona marengirem Sakala kong Amin matabarenge banyak ongkuna nekok di majadi natika nekok wiwin pada nyerem nekok wiwin pada nyerem Wat asanatun juga olilan nekok pada wadah esak cek para lomba anak pula ada aminah tak kaki jalan rekan karya bukan pun ngirim lepelena pun pada Ane kok pukare pun maulana sana topon pada ngirim anak bulale siku gantang anak bula etemang tika mun aku yani nape pole kene ko epak napun pada jempel kinaki
Bila siku neko apa mantan laban pegala sanonto pada penganan anak siku seganteng Lapara pada agopan ani kok kalebut tompun barang neko wan dile mak pot ngerem pak kalebut maulana apolona laban bula makrui sesat anak sikut genjikan nik anak amile tika aku mantanna numpak hati kamaran ajaran anak gula apa makna sanonto asal bunga emang keegi kita pangilina detik semalam rukun kaya apa emak tak andi otang niat anak siku sanonto ti kamarena numpak ajaran kinaki sanonto mak pon etemang mon mak uyanina kinaki deki malam etemang ati kamon wardianto anak siku rengse ganteng seganteng ane kok ada ngirim lokolona sakalan kok nangis kok esak seena laba-labanya neko pak adu sena mare ngirim syukur apa emakna adalah bunga sesapisan pisan dua nak pada bolong-bolong sakan pamit tak banyak alat jika lepelena apisana jika ada dua santoso jika ada dua ane kok ai erem kinaki puru odi anggun anak siku labana cika anak Dimas labana Eldiana nak Olive juga nak Della anak Sina nak Putri juga nak sama apa ngantan siku sengak patoro oca anak Dimas Neko ali ayana risala Neko nila manana
Kikawati Neko aku ngarep juga ngliwit Kula muji Asari Mak Noro muji Ida Mun potrana dertoro aoca Mahmudi Pun rekare dadi setong ajak marwah ade kok mamana asmira pon padhe ngirim Pada ngirim wak lepolona Banyak ongku tika lepolona Nak siku Ningal apangan tan rasa sampurna Seeka niat Pon teka ongku nak dimas Napa boleh nak putri Ani kok pon apangan tan Areng serati bilangnya mesti kana apa Neko Aryo numpang anak galandang ngasepol Bila nak putri Bakal anak Zaina kocak Mata kartaan Nyonya Nayanto bilang ipolang eko cak ayana patur majaran narukun karya rukun karya Wak Nyonya Titin ipun Majarana rukun karya mama Sukan bada pesan Wak dari Tretan Dayat Ruak Aryo Dayat jasa ima majaran galandang satengah lusen Sukan Tretan Dayat Matruit Majarana arwah rukun karya santoso Lepolana Pon padu nyokong Kikawati Dayat Nyonya Maria majaran narukun karya Reng segantang anak sikuna jika juken Dimas Aldiana nape pole anak Olip Dela sanon tatika itemang ane kok ayana lila pon padhe ngirim Ani kok badali lajukan Ali Sakaran kompang istana Lila neko tali ngirim libelia nape boleh neko andorang pon ngirim juga Malaysia Bila pawaet Jukan waket Bila waket Kani kok mabali tengka Anissa neko ting surat apel rempun barang Nekok lila Jukan Ali Indah pemilih Ani kok pon along polong lepolona Lepolona Lila Ali Mamana Alvin Ani kok Mamana Alvin Abdus Salam agandong na atale Atu salam juga Tretan Aryo
pada esto bekalan siku jika cek nyari lain Nekok ayana asrila napa boleh ane kong mama na asril numpang tanda nekok lema bila Aryo kadang mati pun maringi Nyonya Nur Azatun apa boleh wardi Nyonya Olila seabisan aniko pon pada rokok Neko alia malah berkawan Neko heruan sadotong pon pada ngirit Mana pesenang heruan nikah selorong Neko ali benyonyana ngerem juga Ruang hakim pada maringirim Neko lama taniko ngirim beli-belian Tretan dayat semajeran narukun karya Majarana indah family seabisan werti buat laban eri santoso mon aniko nyonya mania laban mama Mon apisan aneko pada godena Tertade santoso cocok berape Neko mati hati pun pada ngirim Mon esoteng beneramayan Niko Agus Kolong ban bulan Niko juga lek mawia tak ketinggalan Niko lek pada ason Niko aku mati Neko yang tole pun pada ngirim Banyak ongku aneko di maju di natika Ayana lila neko ngirim mak libelian pina Sanoto pada Apollo pada Apollo Niko lek kompol kapi Niko werdi Cukeri tak ketinggalan tos apolong kapi Bila wardi tantona ayana senang Bila hasanatun tantona mabala senang Wakui mana mak ngerem tukenam Asari ayana jika tidak memajika Makku tidak kene Niko lek asari ngirim juga nah tak ketinggalan Rego beda Mahmudin arwah bedele santoso juga nikah nah tak
katinggalan kok sesepo bapak katrui Bila Heriko Tantona Ayana Putri Bila Olila Tantona Mamana Putri Wak Mahmudi Ayah Liatu indah pemilih Matur saibu sekalanggong setuju para lupele ampun lestari aparing tandu pangesto malar mukeben malar manter ketia tambah amal sesamborna terjugan malar muka setuju pangantan selamat 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 abeli pole de putri Ida Family. Ken gelu sakejak pangantan salembungan ngala tamu ita kok mi nabruk pangantan nanik kene tak langkong dek kajaran jek ombu panggil polegi dek kajaran langsung ke beben orengnya tak langkong dek kasaronin langsung ke beben senopia Tak langkong jaran setak asal lebar tiba. kenapa emang tak salah berarti kabobu Tiba lagi kan kuda. Atau lagi selamat datang juga pendoli memuda Mosak lantar juga Jumali Salenger putra tunggal tidak ketinggalan juga bersama Pasesir Badur Longgu laris manis Tali Sakti Singantos Temangan putra Sonita Raja Singa Patenang Gelu Saronin Itapua takok ngerbung Ariana Asia ya kan buruan lah cuy kerem buruing kerana tanda nabun ngilandang ngata kok mate kerem mulai gila kalapaten berespon beres hajian rak umroh Wih Matawi Us. Ya.
Bagaimana? Bagus. Bagus. Bocoran negara situng ki. Yen. Yen. Ampun mare istirahat indah pemilik nepu apa tali sakti along polong mik napa boleh putra sonita tapeng saruse karya pause serabat durapon along kule wak saling repot pada beda putra tunggal tak ketinggalan madataran on-onen masana ngetani sakti Abu Hasan akarja naga indame milih bulan sanga tanggal belulekor raja singa ate senang bila elong polong ka bila elong polong putra sonita tak teroma ape sakaulen korang abit along polong korang abit along polong along polong saare samalem deki malem Dinda Toron
cek ganggu ra. Mak iantosako napa po leminawati dia pada permintaan Fiona Sorotoroning iting gua pangistona iting gua pangistona Bila ngabas kalau bodo arisan kepaigo Aliko arisan kepaigo naiti Agete Putra Sonita Raja Singa Tali Sakti Along Apollo Sakalang Istona Junaidi Senang Tonga Aniko Putra Sonita apa gending ah? Bana tegak ngeju ngalah gending sedari atas kayangan kok ngeju ngalek. Hari pilih tanding lah. Puspa warna gendingan tali sakti senang tonge wa atramu ngireng nang tang pasampor nang mas yo mas nalar bot iya sekona madang ijong sesampurna tali sakti persatuan Putra Sonita Raja Singa apa Ria? Dari boboh apa? Agentong tak tali, lagu agentong tidak bertali. Oh Irfan dia. Lo tak tinggal. Bok na jambur Kanjana Putra Sonita na. Iya, Pak. Iya. Kalambina warak pada bersenono na.
Jenggok melaki putra soneta. Kalaban setong geding Wali Songo. Aduh madele terus saki caretan aku Nyoon eti putra soneta nyoon eti tali sakti alam gua kamu ya satreki Ramajaya alam gua pandau lima muda wak rodi laban nyonya yani majerna na cekeben jalan jangan ngatore longku dari Pamekasan le longku laris ngiring longku laris kok Mila putra sonita le wak kak nono laban mas ayu bila karisu tanto bere wak tali sakti Junaidi napa boleh mosangkan aneko pendawani muda rodi aduh made jegeng Abu Hasan maon laonan nadyan sakone santoso kapalang santoso igel ongkong atas panggung madari najeke laban galandangan iya keng terok ngampung ngabungan ada santoso keng terok ngampung ngabungan santoso ngambek jeren Cakna santoso latina toles laju nengi daftar hadir kok Abu Hasan le maakar raja tangkel belule korang bulan samangken arwah bedemu naji paben rusami akar je bulan sapon lah putra soneta tanggal belulekor akarji atas nama Raja Singa pada tengah indah family Abu Hasan anak yang tak ada mulai gula iya talagong dak putra soneta santoso norok jeret deti sorotoles lajungi daftar hadir oh gitu oh ini kok bekil lah mah siapa si majara siapa ki korbiana mau tak ada korbiana tak oleh saya kedon kau tuh beda korpi iya dan jadin tiga din deto siapa nya Adrui dan Juhi kabisian berempah sajuta saiket mau sompak beto 5 juta betok saiket gelanda mak eke cobi yo tak oleh mulai gelak korbian ada poluan gelak eketon atau eketon Anggun tetipis ya pas-pasan buat Nigeria Nigeria bodoh
Marah beri. Dereng di mama beri-beri mana. Belis. Pese fitnah ada gambar taretan dek. Iya Bustami saya kerja. Cip. Ada sunset. Kontan. Nah berak nengku tak kira beri injo. Sia. Nyumbang. Yuk Irfan ge jumbo lele. Gimana kak? Deko riksele akar raja tangkel sangabules bayi diwak bakela esoro Ane kok pada pole. Oh bayi tiba kelale. Rustami nak akar raja Junaidi akar raja tahun Arasa. Ruak rodi laban rayane Nyompek na cekaban gelandang ale Pengaran Oh Ngejong Buat nak gelandang apa rongkus ya? Jangan lari. Dengan lari. apa Jangan Jadi ya lari. Ramayana. Jangan lari. Ambu jangan ngicunga yang top ya. Perhatian kepada seluruh umat manusia. Harap Apa ya? Dikarenakan ada sumbangan Sumbangan apa ya? harus Harus apa? Rodi melanggar hukum ayat KUHP ayat kursi. Sian. Ayat kursi. Watali sakti putra kita Kak Jumali pendolimu muda arwah badak rekan sunat Ane kok le pada kariso ragasi kale arasai. bila asna Kak Nono pada ngirim arwah badak atramu mabali tingkang matsuri Putra sonita le katuana putra sonita. Wak baidi nyonya Kak Nono Sumakyu apolong berbula Iko pada tapeng sor. Halo pada tapeng sor si agarnya. Nabi mulai gini kok. Perhatian kepada seluruh umat manusia yang berada di atas panggung. Boleh nyawer tapi tidak boleh bercubit-cubitan ya. Satu
Ratodom nekok baitile aja culuk sebebi campur kau Rustami se akar jo Mas Nayupan along pon Rawak Mas Nayu benono maalong polong Mas Nayu nono Peperewa pada Kak Abu Hasan akar jo tanggal benu dekora Kak Nono neko pon along polong along bila karisu le polong bena gula atrongo ruwa amat pon pada beda kosna wak masuri akar rajo tahun suwe ora jamo Mas jamo pahit suwe ora ketemu pisan kok tambah cantik suwe ora jamo elan suwe ora ketemu pisan tambah roa labang misam ngala akal bun maulana bu kalebun bongbong kita mulai bu kalebun bongbong kita mulai bu tak usah binian mun lagian malolo cok ring kalebun bakun beda pendampingnya edinto aniko santoso matik karaton anyar yang ke nebak empat lelemak ben setengah selemak aniko mathawi mancing berarti tiga ben mathawi yuk mathawi tiga santoso karaton nacang ke nebak empat ben lelemak ben setengah tiga mancing amunyi pun dia yang toroi enggak jarang maju di cak nangkok be nah maju di jarang kok cak nasi anggun kok agen dengan maju di aku pese nailange kuayan kerucilan jago tengkong buat alungku Kak Budiman Kak Yunus yeay Mon aniko Pak Kalebun Maulana Kalebun Maulana seeko cakle Pak Kalebun rompun berek makana nape polele tantona bedepu Kalebun im ereng Pak Kalebun aniko ke atas panggung mabunga ada keretan santoso sak malam saare Pak Kalebun Maulana nekok pon mabunga santoso ajalana onla onan erengnya ke atas
Ane kok le sing ngambek tamoy asawa itu boli jeje aja mandek ibeli aku aja mandek ibeli tak sombong teretan sebarak serongga pikiran bulan ni serboi saking tada Ebakia matawi le pikiranna aduh bulat tanda ebakia Bun, gelak pada ojak nak kali pun iim, pokok na bedenda ipabini anak boleh. Agan ding, minta beri korpian kau deki pun bukan lebuniin. Mas kabin tapi rajo. Tapi buat nanda ke kali pun na yele. Enggak. Dah, monjeria bu, bukan liunim. Beda sendak lakena kali bunna bini boleh pagi oleh abajung talam kira bener bojong emas je abajung emas menulai parabon menulai pada nanggun talam bun duan beda tenengah kali bunna muni pangkungi sentak nengen keng muni kantornya sentak carek ke nerekam beri bun iser bun anak yatim bun kolek sampean mak sanggup dadi kali bun dia yuk nak elang semon aja pak kale benorong penabar ile tahun datang bula jajara iya oleh apa bon kali bun maulana bukalipun iim sarongke ontak kalero kalipun iim si atas makroi putri tapeng sara semakrongan sarongke nyonya tintin pamana patur rekong putri na tapeng sara punya abik naik wah cuma cujok mula malam mau nah Mas tekana rompena pada pangkung semuja setak toron buru toron aku rindu kepada sayang nekok wasit nona paisang pon pada aku sayang aniko pon abelu lu tak tahu giang kok niko osman apolong ban bula wawana Aryo niko pon pada ngerem
ayana fatur. Aku rindu kepada ipun. Ane kok pak apel katir le neng suraji misnawi pun pada ongke kasim pun pada ongke perdi. Oh. Wiyani soro ngijung. Sela tadek tiacana mulai gelek ngijung bolekak kok. Lempos ada ayan masuk gelung kok. Laju bila dateng amon lagi ya amon. Saya mulai jumpa kali bunuh maulana. Pukale buni ima sarong ke. Pukale bun iin. Soro ongke janjek. Soro ongke janjek. Soro ongke janjek. Ayana katun mula pada irim. Amana katur mak soro ongke. Ani kok le bukale bun iim. Orang kami semalolo. Pak kalebun bolana genteng galowing. Terus Aryo juga asari. Jiwit nabi tak katingnya jalan asari. Oh ani kok pada titin. Bukale bunim bola pada irem. Ngapai boleh tertar ikan. Sana kau sata aja tinggalan. Makale bun maulana. Oh Haji Misnawi. Bagus. Nekok ile Capai. putri tapeng ngesara semak kerongan pon pada angke bukale pun iimpan pada ongke pada ongke. Hanya manan rapit ngorengi son re. Iya pak. Iya. Edim kemapu kalebun iim anggon pasemaan pukalebun pak kalebun me kala anggon pukalebun Ani kok bukalebun iin maduna anggun. Oh Nikok titit taweng kesor. nikok le pak apel neng surah polong ben mula apa polong ben pak apel yang pengaruh kun kalian mama patur. Oh Mama Nafatur. Putri tapeng ngesara sama kerongan pon pada kom bukale bunim nyombang lotrok nekok rokon karya mulai malam banyak bina Asik.
bulem nyoba ngerokok nekok sabalak dengan benyakna dawetan belian ruak seeko cak neko apos beli cibes awi pon pada dia titin Aryo tak menurut keputusan dari ketua Matoro Sebu Sekalangkong Kalangkong Pangistona setuju para levele siapot ikut serta meramaikan acara Timang Kalebun. Semoga benmalar manter tetia cuma berarti menggoda para junan setuju Kalangkong Indah Family Shot Semanggen Tarjukan betina Judet nomor 2 siapa ini? Uul tak tahu kia bulo katanya kabulo tiga bulan yang tang botak Yanto nah eko ikun joko foto Fiona Indah Family. Atur lagi selamat datang Jakar Maut Aman Baruk Sergap Raja Wali. Aku yang sendiri tanpa cinta Putra. semenjak kau dan aku berpisah melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih sendiri. Stop. Tekak nyanyi kau selemak pakuni Pak Ambu bila berdering nang tengah kau. Mara ambu slot jera gelu, slot jera ambui. Pelataran. Yuk nang teng gelu. Taran. Kalaban setong geding. Taran lo mampai pon. Dewa sama kabar. Anem beli. Yuk ke Jungiban. Bunda abit tak kalarang Gasali senang tengah. Dekiklah beri banang tengah. Bede amon jago tengko. Apolong datang senang dek berak temuran Dek je boleh. dek daja kabana pelai selambo terpada lancang umuran oleh pada itangan le cekung apiru epolong mak jerajana kun angkun napuru apolo tak teti aseng keenam serekone ngesoro patah ngalak carat Italiana mon ekening medek jek mencara memang readi malarat nyari kentina ampun lu J. Peker beremah. Cuma tika cocok ka ate ko. Mate nang teng on laudan atas nama putra tunggal. Gesel ini kok senang teng
Selamat datang Apel Santoso ben Haji Atun ngereng longku sesampona. Selamat datang Ciatun, Kak Riki. Haji Atun. Kinarito pendengar dok Mansion Agung Tapengsor kau tobat tobat jajajai ja inja anja 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 pada datang dengan hayo diri Sepuru Pateros, jangan harap aku bahagia sejak terpisah denganmu kasih. Tiap malam tocik boleh? Iya. Iya terus. Kayak mau gelak jangan nantang tocik aja dia. Rame geluk tamu gelak. Tak kabur. Aduh, ya cek tapeng sor. Ayo tocik ruak-ruak lek pada alongku putra tunggal nape boleh adu-adu ani le arwah juga jago tengkong buniman cek tepu jeri ai saya nemu satanang ini kok Ari Yanto. Mak kekeren bareng mawana. Bocah-bocah pun perlu wi. Bula gelandang kasih lain tak usah cara niko pelon ten wi. Niko dekian beri 3 juta. Korangnya satu. Lampu. Panorama. Jago tenggong. Mas Jura tanggal 5 bulan 10 saat kerja. Santoso sing ngirim. Si Mamang Radi buru. Gue nyanyi ya sus, iya mik sus. Nyanyi ya. Aku yang sendiri tanpa tak edi. Aku yang sendiri tanpa
maba geluk sakone. Semenjak kau dan aku berpisah, melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih sendiri, jalani sepi, karena tak ingin mencari ganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, akan seperti ini. Egoku dan egomu mengalah, ingin menang sendiri. Tali yang putus di tengah, apa mungkin disambung kembali? Andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Wulandari, demi waktu kan ku Berubah karena sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mengalihkan rasa, dirimu takkan terganti. Sebilu tangkar Andaikan kita dulu Kemaga seli mata ada korbian reago seperti ini. seperti ini. Egoku dan egomu Egomu maksudnya Masudi saling menang sendiri. ponakan anggun masuk nyanyian nih. bermah Ego Edo yang arwah yo. iya. Ayak kalu. Iya. Sia tarona. Mak duson sia. Duson pola nata ada sekili duson. Toto mek tak kentos. Tekak cobik ke ngalak dari gili cekocek kok. Kak Mestura Tolos calon katanya. kerja. Awas coba kecuten. Tanggal lemak bulan sapolo. Bune mangale sorok angka. Susmiatipun alam Atas nama ruang jago lekong. Kak Uniman andang arane sus. Saikun bula meliasa pena saikun. Tapi jok rang larang kok sia. Sudi ruang akrab jokar. Menasanan kabana pada nyiran. Wak seiri putra tunggal. Kak Saini ruang putra tunggal. Bila Kak Mestura seakar jaan. Tangkel lemak wak bulan sapolo. Mamang readi akar jeetang kelenem lekor. Nyaman nunggu. Tahun det. Nyaman nunggu bila gendeng eta bucara ria serak KBC. Bila keseli arwah pada Kak Saini, Uul leteng latin nai. Iya. Mangriati seakar ja. Oleh lanceng muana. Napa pelewak pada Oleh Kak loncong Maimun. Maksudit akrab salengar sinawun.
paseser badur le kep saling ngarang putra tunggal pada ampun jago tengkong Kak Buniman jago tengkong wak jago tengkong Mang Riyadi Bule cetak rasana nyot-nyutan le aduh kan ningali orang bini mak cek ratina bula misrama arwah Ci Aton Yanto Soro Ongke kini kok Haji Mat Zaini ban Haji Sinawar sergap Raja Wali sakalangkong sakanca palongguna bungana tapeng sorta depada bungana tade pada oh 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 aku rindu kepada sayang nih seraka Fiona lah juloros tak andik laki kok bila Mang Riyadi seakar aja op ambu Kok manjara kolek anu gendeng ambu ambu lah ul jabang cung boleh salah Arapa? esa Arapa punya sah? salah Berema. Arab banyak na bola nago bagi kau ul Misra good mah bolan tak kendeng. Kendengan na dibi jar. bagi ka lagi nak kena. Dui buyang. siap aku tak beri dua ibu beri ibu sajen lema ibu tayo ruak pada dengan seini olele burung kuya panas are ejo kajo mangkana gendeng tak akotak le mangkana gendeng tak akotak jago tengkong wak Buniman sareng kepada indah pamili tak tahu ngatur kancale sing ayene pana pupunan akene an kene ko bendinda go akene an bendinda iya bila putra tunggal penjago tengkong paseser badur pada oh 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 aku rindu kepadanya bila sinawar pada ngire seekor cak wak paseser badur ganti setong penjago tengkong capok dui ibu putra tunggal ah Mang. ada oleh telo ibu Capok bulan dui buat tak mang. kalau pai janti plus salah ibu kai pal paletu tanang Kak. lu lek Pak Abu Syaki mun tak kenian bendinda ye ni Siapa? ye ni apa anak ini engkau mata oleh saya ibu bolak kak Ria mak benyan Nanti dia pada. abenyan saya gembor oleh nangko ya ya gara-gara pangdengan bentar tak beri akan kau ntar kemar warang aring Ria mungkin temor deje emak ture gampar pase ser aja wak pase ser lombang dungannya mana
rampak naung cemara oh dengan senengi bele-bele wakode cuket raja kini pasisir lombengnya mana ruak beda sergap Raja Wali aniko lekon ekoni malaikoni ibetur enggak enggak sucing dur enggak tak pernah ngikir tanya Kang Gun tanya Kang Gun yuk Hasan Basri juga Haji Samsul 11 Tari Akarja nyanyi ya Bu Naya Aman Baruk atas nama Cakar Maut Kolakong Haji Musa sudah datang ke Epon dari Kan bila Musa di hajian. ai Apa? mun mbok na tak kira tapak nyom Haji Rasuat boh Yungguan ya. engkau tak cajuri aki ya lam sabon Perempuan. sudah sungguh aji ramun tak kamu kaya engkau Cak nah. Malena. yang engkau ngocel lera terus engkau aji cak nanik Cak, makene engkau pada nalabui ketuk bunggana elop Si Atun bila sudah datang dari Mekah, nyium hajar apa jadi ayah? Haji Rasuat Si Musa. Si Mon- Atun. mon si atun nyium megung Lobang agung roya. iya tak langgong kak dinto sila beng misem ki buru nyonya Haja Holisa nyanyi apa dek PPK Lompang ya dia nyanyi bukan apa ro boleh lalake iya makan kuisonyo tapi Bak nasaka budi nalaku na kelung ngapa rajai ong ke kainda pamili lah cu mon tak kaburing mon ahwian boleh kangkok jangan kok semele saron na jadi kok semele Di mana lesaron benar. latina tak kanta Oh iya. Kan tak nyaman nunggu. PP Kalompa. Bebini. Bini bit bentuh. Cewek. Sergap Raja Wali. Bibir ceruk saloni misem madurang kurang aku bayang ngerongi kau pernah jalan sedap banyak sehingga senangi benih ganteng ben bedap tapi ganteng alami Allah kartika alami sergap Raja Wali catur goyang Kang Kicung ngarek ke atas. asik la 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 coba bantah gendang tapi bila ia bes tiga dua seneng ayo cekele apa lirik ke akabai tak nyata tidung tak temu seare siti ate kerong ia terasana cuma tika setong bibir sokona raja salajo rangkuran aku bayang ngerongi robana
Sponsor Betawi. Kak, ada gitar apa? La 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 la. Rupanya jika tak coba bantah gendeng, bila ia bas tika duma senang. La 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 la. Balirik ke aku baik tak nyata tedung, tak temu saare ate bula kerong. Ia dirasana cuma tika setong. Stop. Engkok karun turun ke tukang nyanyi tekak nyaman suara anak tekak radin yo tak tero. Harapan. Arapa? Run turun tanda tukang nyanyi aramon gengguk benit gengguk kakak rupuk. Apa? Melia selok. Mun penyanyi, mun penyanyi. Mun panyanyi aru melia lenggelong. Gonjok tak terwarah. Iya, mau diberi ngampung. Apa ya? Karena tuh dekat lasa sorotan, bro. Aduh. Siapa yang icung? Jadi ya. Talang tung ciatun nggak ada. Tak ngibok kiai zam-zam. Pepe kalompang nada lake, puru pepe kalompang nada bini. Satya pepe kalompang nada lake. Pepe gun. He, mon pepe sebini sesiti buru. Oh, Satya pepe cimosa. Ya, enggak burung idingnya mana buru? Apalah? Siti, pepe. Ya, bulu nak golek mancing kok. Cabun aja dia. Nah. Panas gendut. Apa aku saya beri 100, Bang? Ngorobe. Karena gua juga kanker. Bisa kalau sore. Yuk joget-joget sawir. Atur sweet. Harga Raja Wali. Pepe pepe kalompang, bibir ceruk saloni, besem madurang korang, aku beyen ngerongi, golek dah celang sedek, banyak senga senengi, bendiratin benbudek, lakaratin alami, lakaratin alami. Abu Hasan. Cuba bentar ranting, tapi bila ia bes dikata bubuki. La 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 la. Balerek ke akan bertangi tetedung, tak temu saare ate rasa kerong. Ia tene syarat coba tika setong. Pepe pepe kalompang. Aku beyen ngerongi, golek na celeng sedek, banyak sing senengi, benih ratin ben bedek.
Anggun lakar alam. Stop. Mare si Haji Musa, yuk kali bun mat hayar kali kejungi. Kejungi. Bun 100 burat mau bun 100 bun. 100 bun kau lah ngejunga bun. Niser paningan bebelu. Bun gandayan. Moropo. Yuk, ayo. Akar je ejere tak tahu tak nangke. Man Potong lah ibu. nikah semolja pak kalebun mat ayar akar je Bun tolos nangke bun. telo periode tak ekan tekan tepak kalebun seeko cak pangeran mantajun pengmolja Bila abit tak along polong pak kalebun kerang mak tada pada semolnya pak kalebun mantajun akar Pak kalebun mantajun. semolnya pak kalebun mat ayar aneka pada Haji Musa sampai dona yang ku serak berkat pak kalebun akar ja aman dar ontongnya nang ke sampian nang ke napa pak kalebun Sampro. nang ke napa pak kalebun nang ke napa pak kalebun yang tongojak kamu apa seraka abu asal nang ke bunga pamili nyaman lebur wah lebur mun sebunga Aman Faruk saya ngunceng. berarti aman baru kain dah mamili tak pati anu tipis tipis Yan, jira pada sesingkut kana yan. beremah Bunga pamili. sia Andi niat seakan aja. Mona saya mona pak kalebun ajar biar. Mona naga bunga pamili. Mona karja dapat kalebun saya selamat aman maro. Andi hajat akar aja ale madatang abu mata milik samso Daripada amaran selamat pak kalebun. Karja nama datang orang tunggal pak kalebun mantajun. Wak mat awi pak kalebun sewangki Fargat raja wali wak bedeng atur sweet Mona semalam cahaya pamili. Jatuh ke cahaya pamili pak kalebun mantajun. Neko Hasan mare akar raja mare madatang kita pamili Ruang asal juga atur suwit. Ruang ciato nata akati ngegelan kimusa. Kitoso tak akati ngegelan Pak Haji Toso. Hah? yuk kejungi Niko sama sulung Maria kerja. mari nang ke mi Wak ciato nalabana toso. Se motor mata patoron
ketika kabula Numpak motor mina tak paturun. Roak pada pak kalebun ayar pon along polong roak museng Ruak aten lek bukan apel toso Nabe pole kalebun mat ayer. bila kalebun ayar sekocak kalebun mantajon 5.000 nikok pon iso loro pak kalebun Pak kalebun le andi hajat akar jeul Pak kalebun Pak polong satu jebolo satu jebolo Roak pada kereta sama sun Tantona Maria Karajo Karajo Ajarok. Ruak samsolo laban ki aten Nikok saledi apel toso Nape pole roak saikon Kalakong palong kuda Aja bisa kaulah kalabang miso. Aja bisa olah-olating Intarama kalabang miso aniko tantare tanah santoso yo mas iman kolare kare poposane kare poposan seding mepos masak lente reka-reka ulah asom pandu dikasih tong kantos mate man iman oh gandeng margana bekto ampon tak ngedingi Kak Dinto Karjana Santoso buka dari semalam sesiang terakhir dekik panotop rukun karya. Iya, tenang. Elo Iya. Ngireng longku sesam porne aduh ngireng iyan tosa Setanan mira poncanandu mira poncana mak tau sepit ilorong seeman benekun kajajanan deh tau abit alam polot man alam polot senyam pangan
Iya, Irfanto. Cek tojuk lu, aganding lah. Aganding. Ya, aganding. Lah, tina saya lambok cek kayak ngae. Oh, lah bebini kacer. Cek Arya lah sip. Tos. Buan mangucap saya lambok cek kayak ngae bermana? Dekian jelas pakun. Oh. Kau bila ekotok paberengnya nak minta Arab maturan. Arab. Angkah Bismillah. Angkah duka wa zawajtuka wa qalbataka Iya, talka. bimahrika Talka. makabin kaulah reng lake. Mata endok saya laki, yan. Boh, tanda orang. Nengeneng gelu. Tak kira saungguan. Majar saratos kanggo mudin kare anu. Dalan kong buk siapa ini? Pada tuan rumah tentang laki lagi. Cok torok ki berseri-seri. Ambora. Siapa makan tangan alek nabar santoso. Beratiri ya para bu. Bakorpian geluk. Korpian pas tojuk Korpi minum mata iya. amit. Tojuk amit pasar. Duh. Anto seludodo. Potongan nama gitar Spanyol le. Pada putri doyong le. Duyung saya tak ngangkui rok. Sejer ya. Ngangkui rok. Elonga tutu pada India kong. India. Cek anu us. Tojuk. Loh, empuk, kakak, ale, adik. Ane kok saya sepo gitu. Saya sepo dari saya ngoda. Engki berempat sangwe mak Saya korpian. nguda saya kemah. Mak korpian beliau saya bu hari tak saya ngoda. Oh. Pak Naji mak marua hari ya. Telo ibu, pak ibu, 5.000, 6.000, Ambula ya. 6.000, 7.000, belung ibu, 9.000, Sabono. 9.000. Yanto petong ebu. Setika laik, mada laik, beri laik. Iya lek. Ngejung pan, panyaman pan. Rasoro temang ya nah. Ujo nua. Mene mangan kok kada. Iyalah. Ropik yane.
Rengsek pasemaan Mak kurang meresar. Rengsek gonteng Rafiq bule anak Yani ete mangakinaki samoga judul paste Amin. Sesabele pada bunga Rengse gentang Rafiq bulat kinaki Patoro ojak dikakaring sepona kong langkong dikaka ika ben kasantoso kiropik paniser mantika kasebini na mako siapa peluan bek Keris go. Reng laki bila pon males serpelona ngaremes nak terjudu tika nak terpenga ruah segente bila ngabas tika ajar ajar bunga seneng tada pada tak langkong sengirim-ngiring giliran ongke dari lauk turun kadojo Rapek yani bulan tersoota terpengaruh gentong terpengaruh Bini kare. bini Anak Rafiq ben anak Yani laki bini pator ocakne terpada cucu pas tenak Rafiq Amin. korang banyak saumur oleh sampurna anak Yani Bila ngabes tika ajar Rapik renga sepura tentu laki bini panis sore mana jangan remang orang lain Rafiq Ane kok reng sepura aja marwah Ayana patur ngirim juga daripada cucu pas dene cucu pas Rafiq Mariano pun pada ngirim Pak Mahdawi pun pada ngirim Pak Mariono juga Naryo Wardi Aryo juga pada ngirim Terasa otak terpengaruh Rapik tertuli tika andi anak Yani renga sepona
tertak karya dengan repot dengan repot anakku. Wis nawi pon pada ngerem pon pada wak sesapa bapak rawi semua leja Bonya oleh nabi siapa kantan naik keremi. Bila ropik wak nyonya ayani wak aja certantona arasa seneng kare eka andi pon pada etekani arasa jemper ngabasa kiropi pon along polong asari nekok dadi saksena anak yani ebu seima ekoca arwah sesepo ebu tumina bila sanoso abisan wa laban asari makmudi sesataretan mak laban bila tapeng serta tona arwah matawi apolong rasa sampurna sampurna arwah pada cimisnawi agrok tapeng sor werdi. Yuk Jakarta indah pemilih sateja siap-siap kakui amit dek tapeng sor. Siapa? Segemah. Entos kelu. Segemaan. Penjung otabos selendang tepede saudara Sam sedenteng epon dari Kertasade. Permintaan dari Nyonya Ika.
Jo ika cengkal. Ika cengkal kok. Sembilan ko sing kuwi wis ambu kok. Iya. Kau lah sila tahu tanda KWC ya. Enggak tanda KWC ki ibu gingko. Terakhir kak siapa nih kau? Tiga lagi ki, mati ki. Yuk desak lagi. Satu aja, taweng sor. Ada pesian, taburan berak. Kita lawan boy. Gendingnya beda talang ben angling sapolo minta sih mami. Angling sapolo sip. Irfan. Lu matawi ki beda acara sambutan ki. Enten nanti sambutan. Ngireng satu aja ongke. Panorama kak dinto apindaa. Irfan toron. Nyo ono pamit kau lah paling mana. Tapeng sor kang langkang dak Haji Misnawi Mathawi amita kaula ndak bapak Adrui Santoso ika ponda pak mak kabatona reng moljo baktona kerja semalam seare dekik malam bandrogon karya sesiang in dapat milih esoteng Ramayana rekod sona panorama kawadena ruah ika Nyokono pamit dak tratana sanatoso tratani kata katinggalan amit dak tratana matawib ketua nagrep tapenasor Saipul Warati Kama Amita dak tratana arayo
tretan kunatin juga narapit tretan roti juga osmen ngokder juga nawawan wawan corak berak gelek seapesa amat hawi along polong saare samalem kamar sanajan pon apesa pangestona cek papite pangestona cek papite santoso amit bulat tretan nawawan Pak Haji Misnawi tretan korban tak kating napa boleh dak tretan Arya segendong ruwak sipul ayana pator bila mat awi nyonya marbiang bila saipule nyonya titen nyon pamit kau lepaleman Kaulah amita dak tretan santoso napa boleh nyonya ikawati tretan asari tak katinggalan nyonya ida napa boleh wak mahmuti ajak marwa amit sakanca palemana palemana napa boleh dak bapak matrui putu mina amit pale mana kama juga tretan hormat wak bedawawat kaulah amit palewana ipo tretan ropik tak katinggalan sang
sapora kaula mat awi santoso nyonya ika nika Aryo Majarana tak nyiksa satengah lusen wawan mabeli rokok saabal bila Arman Rahman kamang warti awek badan kaulah kalerona sakanja kaulah indah pamili nyon sapola nyon sa Enalega 71 tanah karaton tapeng sore semak kerongan ambulas tarik adang senang insyaallah dekik bedi tetap kalaban rukun karya indah memilih saat hari semakin anjana sapora kasalan kalau boten setuju kerabat kerja siapun bertugas akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ta pengso